туğga bitken belirli üppü kaççılık bu sistema üçün tüküleler dağına onu elbette ki bu sistema ki dağına üp kaççı kiyden halın söp haqayriye. Bu bugünkü günne ılam köttökka bartaydı tolju büdjet nektar kaççılık baranın atın jönnorga atın muhtorga kutan beriyor. Tolju kıtaydarga Kirgistar, Uzbektarga var üttep kaççılar hedi doktorı ılına olurdu. Onu toğa bihigi atın jonnuru hayınlara utbayıdaldı. Onun жиде musulmanların göre vapatta. Edir bağlıqtar kelle doktor lükterede kaçıları onu. Beylerin isteriken beylerin İsламский банк, касса взаимопомощи курдук bağlı. Bir предпринимательler bu kurduk kredit ılbattır ya oturdu. Bihenleri var bankrot isten olur oldu. Tır daha istanılan kırın pромышленность. Onu beylik iş bitiger hitin bir sistemanın terinen üleliyip bitenler. Urut kolor öte amma saftaqta kemleri gerçekte Ulahan haqa atıyıttır bar kemleri onu ülelen olurduktur ediyor ülelen. Onu tuğanamlık bilgin hidinlik üleliyip biten konsept bitenler. Hidi bastaki proyekt kooperasyonun ikis proyekt bu bilgi hamay Irak olur, Hoto olur, Türk komutlarından bildik. Ona Алтайская языковая семья ден бар. Бидинник комуктара харап бәкте. Türklere kolor андойдуга почти 300 миллион алтын тапсым. Он эти Алтайская языковая семья Волжу корейдерин, Волжу жапондарын киедер. Олар 500 миллион киедер. Эти урулар бутаймакта. Onun hibesten bu bilgi hanavıtnan manna haqaheri gerere ulanan olur kokko bilgi hiti Altay onunla ıtıktırdı bu canım bomuktur. O hiti Алтайская языковая семьяда киедер onu Türk bomuktur. Onu bilgi logistika utahara kuhaman yarahan John hatan kelbe keli varı o. Onun hibesten bu Алтай'den ıtık kirge Хахайтно-культурный центр күнселеден терген биги бейбит түрік культуралытын итегалбитин эң көттөрі эти туризмында көтті хебестен, хаңада технологияны көтті хебестен бейбитин көттөрін онна элбэх эти түрк комуктары толжумучумун көтті алтыгын сайкөттөр бадыр көтін сөттен итилер. Онлук уже кепсети бар быта Hette gala hirbah, gorna Алтайскайдан чугас бар деді бөлімдері, оны олықты ақшонлар, Алтай, оны мұншыда интеллигенцияда бейлерге ұлы өттіміттір. Бұнна хевеске кеміне әмте қоты үнденді. Бейгі ол хирге 15 тәхілбе этноусайдбаны тұтан барамыд обрядовый комплекс әмчеттерден тұрдыра, оны научно-исследовательский институт омырар. На Евразийский центр ноосферных исследований имени Льва Николаевича Гумилёва. Олар ноосферных детекта билеген эти Путин олар 15 жылга Генеральная ассамблея ООН тылетен турарда. Онно ноосферной цивилизация келен надо ден турарда. Природоподобные технологии. Олар билет бол биги хакалар маннык тылны көтө олоромут айылганы көттөккенне. Оны көттөрүп бүтүн на. Оны атын хирке бардаққаны қолыр, Полжы Новосибирскай Галтайға бардаққаны жоннор билбеттер емес. Хақада хирин билбеттер, хақада мұғын билбеттер. Оның бейге онық қолыр оғық сұйдақ бұтына, жон келжағына бардағына әлбәк қамсағын бар емес. Бар өттіне, қолыр образование далан көрің, культура далан көрің, медицина да. Полжы народ мастердарын Олар атын хирке хыджан көрер болдық бәтті, әңін рас мероприятияларды. Мөттік пай тоқтары атылы. Оны биген народ мастері олы эксклюзивный $1 миллион атылына товардары манна хытар борбос. Қаннадағаны бар бәт, қаннадағаны кейді. Оны выставочный центрінің терген постоянно жон келер барар хир. Полжы республика Алтай бүт екілер где-то 2 миллион кейдер. Bir жыл егер, ол bir кірі республика. Прогнозынан 4-5 миллион болды. Ол 4-5 миллионтан хата қорық кейді көнтір бітіп тоқтатағына әлбәқ хайды бар енсі. Onun hibesden bu bilgi ekibinin bu ilimden общественный tümsülge hidi proyekt kiygen nadedi hanalar. Onu bu olur proyektlerge, benim iki kepsi proyektleri
кооперация да болған, этнокультурная да хентер. Беягат кыттыгы кытынсы. Бейгитинник кепсетиге белеммит, олар хорок чоннор кытты уже кепсети бар быта. Бұл олар Петр Петрович Винокуров, Нижний Бестях, олар Совет ветеранов кейл. Бұл кыгын уже бейгитни кытта бассан кыстаргын. Уже хирлары кыныр, оны товарыгын болбут, оны өсі товарыстыра чепчекігінінің товар тейіп болбуттар. Он был Степан Федорович Попов бегитник, это уже участок атыла, а ну что-то. Он уже баллар, он кепсети баратура. Он на иде улахан убехан читавох кылдар вопрос. Олар ылга хил беребит, кырыгына, он уже беет туттар, но общая концепция бар. Ол үстөт это тас мучылы катеш болбата хахалы туттухана. Онна бары туаля эти проекта наукага ду, МТХ ду, атыеткене түгету, культура ду сыгыннар чөндür. Охолар иде Герасим Семенович Васильев тынеме doğru butun кытты кепсети бар бытын. Кинебе эти Тимируста болан, олонкода театрга сыгыннар болан. Хака дедит культуратын ағынен көттүрөр. Онны олық сүйер, онны бейтин қолор, оғылора да хиендере де директын ептірер. Онны олықтақ чөндürüm, бол жалты айдырын етелдері. Ағасты ақаларды. Келин, маннолық суюм, ол культурелі болбады. Колорит Алтайский край келді қабыралды өтіргілдер. Сельхозназначение. Онны бигі фермерлер бұл баранна болған бизнес оңыстып тұрыз. Бұл өйді үйеке Константин Макаров бұровыл алды. Хақады үйеден депі, көбілі, әлбе депі. Онны әлбек проекта тоқуйда бағылыр, күлгастырманы. Афанасий Алексеевич, меха бастан көсөтті текеманы кәпсәр. Мен турақты мен искусствар, культура кейді сонның болған, онда вот это государственный болғайын боларын бөйтінен. Разы меха тоқты ғылар екен тоқуйтан бұйықлан. Ол меха тоқты, қандар Алтайға, тойды кооперация дейін. Оны болна, кейі бартонлық ғаны болы ген. Мен етінде күттістапына туық болына туға. Ол үбінен қатшыннан әрі бол баққа бәдер болына туара обществоға статусына бол баққа әрі үксігер болына бұл олары жонлар оны бейіп білер жонлар бұл үксігері үнірін мұниял күтті жонлар барып туара проекта, туара идеялы, туара замысыллақ жонлар самореализация дейм. Ол самореализацияға оны қайдақ туып оны қолақ болды. Онда, конечно, текені кәпсірем, бұл бейір республика бұтығар ұлыған қамнағаны тарихы бұны Афанасий сөйді. Қолығы бұйыдан күдігін тоқ бар еді, деседі. Бұны қолбос бар, қолбос. Тоқ бар еді. Бұл культура дене өксін біліп әбет істегер әкие әйтіп жоқ. Но берегіне тұруынан қолбос бар. Союз потребительских обществ холбас, он бит пайщикта. Но кинлерин кытта көшен кепстята. Тебе ведь тускуден потреб общества там даже кинлерге кибипит официально. Оно кинлер улахан интересный бог, бейлерин истеригер олор он коммерческий рахароктан қалды. Оны бейділен сельхозкооперативтер, эльбәқтер, кредитный дабалдар, финансовый дабалдар, только единік некоммерческой, он на эльбэх иди акведигар функциялах потреб общества пока опсай тюмех джоннору. Он на холор иди членство правна и такатна беги эльбэх джоннору киллеряли үсмея карикаму вступительный взнос паевой. Он там холор джон интересен арақсар. Кемері культуралы это болын, туара услуганы беренсіп, образовательный болын, шиномонтаж болын, ювелирка болын, онны виды экономической деятельности эльбэх бар болықты. Онны изначально этот услуга теребичонлар эльбәкілдер бітірі білеген өсі эльбәтен беріп. Оны үшігейден қолыр кейікелер береға, онна кепсетебек туғы жоғырда, туғынан жеріктанын бағана. Оны береге қолыр белем готовой единlik документтері, формалары оңыр көппін, оны көттірен беріп, шаблон көппін. Оны бәйті таланылар, оннан бейттен доверенный сылан баран, тоқтан еді, қанады налоговый регистрацияламанқа желатын қамсатан келім бар.
Тимер услуганын тугунанан. Но хөпкөт уохтен надо, жаханен надо. Холо обмен паями курдук болызда. Налогынан ытпаттарын курдук. Учона обмен паями курдук омордок кона налогообложение хук буланга. Ол это внутренний офшор, внешний офшор эми дилдер. Оны өйдөк чоннор, билилер чоннор атын регионнарга ити системанын тугананнар үледи олду керек. Оны ол федеральный закон, бихай батакпут Россия үтүнен, оны даже международный. Олар ити системага атын да дойдулар кытта үллехепы. Бей как раз эти тюркомуктар кытта онут идеяны тилдерен международный тюркское потребительское общество терияр. Олар эти тюркомуктар күнәр, интерестер. Бу быйыл хайын улахан курултай болар. 10-нчы тюркомуктара Казахстан, Кыргызстан границада хантын гриден каяга мустагы. Оны международный оргкомитеттер элебиде. Бу бихол Андрей Савичтин онна не оргкомитетке барды. Onun hafım Türk olukları kıttemeye altın ülle hıccınlar. Значит,